Narekong ka wijata tomato kaya mana? Yaro wijata ro tapa mabetta yang pikiruna. Si saales at tinggi tajengi. Pabali-bali. Aja sana jolok tatanay wijata. Tapi aleta jolok tatanay. Makada umur siatong idi pada yaro ampeta. Na sabak ya tu sifat na keduangi ananae. Sifat aslin na tumatuan na ko tu. Jadi aja na jolok tacalla yaro ananae. Tapi tatanay jolok aleta. Umur siatong na tumapakro betata idi ro. Tafaris saleta apa? Jadi jangan menyalahkan anak. Kenapa? Karena Allah ingin mengingatkan maka da melo kitu iparewa koro umurue. Melo na parewa kipema koro umurue. Jadi yaro umuru ta idi. Dena maka da tambah tapi lari soro itu situnganna. Perhitungannya di umur 40 tahun. Lari soro mati itu. Jadi pede ilo asoe, pede ili sumalolo, penadinge, pede ili asoe, pede imatu masih pa anak-anak itu tomatue. Kenapa? Karena kita ini akan kembali. Jadi ro pak kasibiangi melo kina parewa maringgarari seserajan na fungalala. Alhamdulillahilladzi nawwara fi qulubil mu'minina bil ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sininna tomo-tomo lebiki dan ya sila suruh malebiki yang kewe yang masih pun Allah Ta'ala. Alhamdulillahi wa syukrillah. Iya muahrimun ripapuji naniah beresalang pada kita sampai sekifai memasalawak masalawri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamuari asanya sana ada pungat dari lalan na yaon rangi ang kamatoy itu mancaji lala pamase lala baraka gangkanna waselik nama tu wedding iriala fa dagara gahri lalan na tutungal linota. Makoto parokoy mang waditoy wi mancaji pa bajalaleng resorimun rin na pong Allah Ta'ala mati insyaallah. Sila suruh malabiki dan dia tomato malabiki yang kewi hari amaseri pong Allah Ta'ala. Iya mananna rufanna fakkasiwiangi. Ang kamanang ngiritu majallo madappe risesiarajan na pong Allah Ta'ala. Setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tujuannya adalah kembali mengingat kepada Allah, taqarruba ilallah. Jadi tania pakkasiwiang narekoyero agagawe de nabawa ki marappe. Namutoni jama-jama lino naita mata mabalu, magalung, makantor. Narekoyaro jama-jamange mancaji wi fasilitas untuk madepe riseserajan na fungala ta'ala mancaji apalang itu. Mancaji fakkasiwiang. Nekia namutoni pakita mata makadato mas sempajang. Nekene rekoyaro sampajanna de nabawa ki marappe riseserajanna fungala ta'ala majapunna nalolongan ngelinomi. Makanya yaro fungala ta'ala malad na patuk-patukang, malad na parenggarangan, mapuade fungala ta'ala. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mega tumatu rifal lawangam mo say sana tulinelawi urusan linona. Selalu berdoa meminta tentang dunia. Puang lamperi umuruku. Puang tambayang waramparaku. Mudahkanlah urusanku. Sehingga apa yang mereka minta itu hanya sekedar dunia. Gangkana de gaga na lolonga ku akhirat. Magi nasabak lino memang.
engka tahu mas sempajang tapi sempajanna de na tiwi marepir si serajanna fung Allah Ta'ala. Mega tahu mas sempajang nala paki mi sempajanna. Tomas sempajang supaya masanangi fena dingi. Tomas sempajang supaya masempe dalle. Tomas sempajang supaya malomo urusannya. Nala paki mi sempajanna padahal yerona kata ye itu hanya pahala, itu berupa bonus dari Allah. Tapi hakikinna ya sangnya sempajang melo ipat depe sokui ale kufuanna. Makanya setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah taqarruba ilallah. To melo mareperi seserajanna fung Allah Ta'ala. Sila suruh malabiki dan nyata mata malabiki yang kerja maseri fung Allah Ta'ala. 5 rukun na salangnya, 2 kalimat syahadae merupakan pondasinya. Kalbunya pada lawan bangunannya. Sampajangnya imaduddin alirinnai. Puasaiwe perisai renrinnai. Sakee jendelanai pape facinna. Haji copoknai. Makanya haji itu merupakan atapnya, asukuranna. Sila suruh malabiki dan nyata mata malabiki yang kiri maseri fung Allah Ta'ala. Narekomakadai 2 kalimat syahadat merupakan penyaksian apa yang kita saksikan. Melo isap bibi makadade gaga engkah sangadinna fung Allah Ta'ala. De gaga mappakedo, de gaga mappasaulasa, de gaga mabbere dalle. Sangadinna fung Allah Ta'ala. Agana sanabita may yara rizkahu min kasbi nigi tau mite papedalle na pole riwasele na karesona. Maka da benenge dewa kareso de gaga dalle ku fahuwa syirkun. Majapuna mapadoy tu tay. Jajitannya tu kareso tak pa pole dalle. Inna allaha yarzukukum. Sitongan na fung Allah Ta'ala mabbere dalle. Itu penyaksian. Kurung monro pungsinna 2 kalimat syahadae. Sampajange puasewe nareko angka ipegau pakkasiwiang neke yero agagede na tiwi ki mareperi seserajanna fung Allah Ta'ala. Yakku tanangi pakkasiwiata. Jaka manalinomi. Sila suruh malabiki dan nyata mata malabiki yang keri yang maseri fung Allah Ta'ala. Sekarang ini musim haji. Ya roh haji we bapak ibu tadampeng kamar raja. Mega tahu menrek Makkah. Tapi dia na haji na rewa. Pasanan regurut tu. Ye manan na haji pole mana ri Makkah. Tapi dia ia manan na pole ri Makkah haji mana. Ye manan na haji pole mana ri Makkah. Tapi dia mananna boleh rima ke haji mana? Magi mega tahu dia napa hangi haji ngana. Banyak orang yang berangkat secara syariat, watakkalena mina palau. Tapi ternyata hajinya tidak membuatnya dekat dengan Allah. Dia itiwi marepe. Purana mi mastor nenre asanna takut faule kesehatanna menre. Tapi atinna dena bawe marepe, makanya setiap ritual amal yang kita lakukan di tanah suci itu, ye mananna fangko kangeri tanah Makkah kamana yero batuan naro, yero melo iparewa, aga ya sang haji, ako melo kimita boleh bahasa Arab, haji itu artinya al-qasdu, berangkat, menuju. Siapakah yang berangkat dari diri kita sebagai manusia kepada diri yang sejati? Iga yaro ako baitullah melo law. Tega ya sa baitullah biasa maka datau eko Ka'bah. Bolane fung Allah Ta'ala. Pertanyaannya, engkah hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalbul mu'min na iya atin na to matapo baitullah. Bolane fung Allah Ta'ala.
Makanya mega tahu dek tonen rek Mekah tapi nalolongan ni apalan na haji. Engkau tahu silade men rek Mekah tapi belum tentu naruntu haji ngenna. Tapi aganya mana aku ipahangin atau men rek to. Selesai malabiki dan nyata mata malabiki yang kiri maseri pun Allah Ta'ala. Aga pokoknya koro haji. Kenapa di Makkah itu engkau tahu matawaf Pak? Ya rokoto matawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam. Magina berlawanan dengan arah jarum jam itu menunjukkan berlawanan dengan waktu. Meloi nafodaki agama tak makkada yaitu atau pakenge menandakan bahwa kita semua ini kembali ke asal. Jadi itu koto menrek Mekah sitonganna rewek ki ko kamput tak. Makanya orang yang perjalanan menuju ke tanah suci itu tidak ada sholat sunnah safar. Magi na degaga sholat sunnah safar nasabak rewek iko kampun na. Dena jok kemalaleng tapi yang enggak ilesu ko kampun na. Pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk langit, penduduk langit. Jadi ro idi ko kamput tak aku langi aku suruga monro ijajian alena pangulutan Nabi Adam alaihi salam nasabak siaga egana atas salan na fogau gangkana ifanonno ikolinoi aga yaro suruga surga itu berada pada langit ketujuh narekomelo kinan nunannu imagi na yaro magkaryasang iko kamput tak. Nasabak ia tu pale ia sekna Ka'bah ketika ingin ditusuk sate ke atas pitu susul langi emenre yase itu tembus ada cahaya. Makanya degaga manuk-manuk wadi mola koro ia sekna Ka'bah. Degaga kapala lutu wadi mola koro ia sekna Ka'bah. Kenapa? Karena ada cahaya yang menembus sampai 7 susun langit. Langit pertama kato Ka'bah asanna Baitul Izzah sampai langit ketujuh Baitul Makmur konirom monro suruga konirom monro ifancaji pengulutan Nabi Adam jadi sitongan na asal letak korong makanya melok mana kirewek pemak korong makanya orang yang berangkat ke tanah suci apakah dia haji atau umrah pasti penadinna matana narekomelo ni lesu pemak ko Indonesia magi matana ifena dinna nasabak melok nasalay kampun. Jadi romak karo kamput ta. Jadi ada cahaya yang menembus 7 susun ke atas. Ia naro na tawaf tawe itu sampai 7 kali. Melok na pitangi koro maka ternyata berlawanan dengan arah jarum jam bahwa kita ini akan melawan waktu. Jadi setiap perjalanan umur kita Pak, tomat aku yang manang. Ya ro umur taro de itu na maju layolo, tapi sitongan na soro itu. Pak biasa tu mabila ki 50 ni na tahun, 50 ni pitu tahun. Jumlah nami tulita tambah. Tapi peda dingi gare soro itu. Jadi peda imaco ya tu tahu, peda ili supaya mematu mancaji anak-anak. Maka dan itu mauli. Makanya mohon maaf. Allah ingin memberikan gambaran. Narekongka wija-wijata tomatua ke mana? Yaro wijata ro tapa mabetta yang pikiruna. Si saale sa dingi tajengi. Pabali-bali. Ajak sana jolok tatanay wijata. Tapi aleta jolok tatanay makada umur usia taung idi pada yaro ampeta. Nasabak yaitu sifat na keduangi ananae yaitu sifat maloton na ambok na kutu. Sifat aslinna tumatuan na kutu. Jadi aja na jolok tacalay yaro ananae tapi tatanay jolo aleta umur usia taung na tumapakro batata idi ro. Tafaris saleta Pak. Jadi jangan menyalahkan anak. Kenapa? Karena Allah ingin mengingatkan maka da melok kitu ifarewa koro umurwe.
Melo na parewa kipema koro umuru Jadi yaro umuru taidi. Dena maka data tambah tapi lari soro itu situnganna. Perhitungannya di umur 40 tahun. Lari soro matu ya tuh. Jadi pede ilo asoe, pede ili sumalolo, penadinge, pede li su asoe, pede imatu masih pa anak-anak itu tomatue. Kenapa? Karena kita ini akan kembali. Jadi yaro pak kasiwiangi meloki na parewa maringgarari seserajan na pong alatal. Sila suruh melebiki, nanya teman-teman melebiki yang kiri masering pong alatal. Kenapa tawaf itu? Magi yaro na rekumat tawaf itawe dimulai dengan Hajar Aswad. Yaro yala aco, yaro yala tanra. Kenapa dengan Hajar Aswad? Biasa na batuang itawe hajar itu batu, aswad itu hitam. Tapi di sisi lain, Hajar Aswad itu nama istri Nabi Ibrahim, ibu Nabi Ismail. Alena panguluta Siti Hajar. Magi na yasangi Hajar Aswad na sabak yaro panguluta Siti Hajar pole ripateten na panguluta Nabi Ibrahim ribolong-pulungi. Mabolot taon na makaribu bicara tobone na. Yaku idi konole makada mabolo na madoko. Nah, itu Hajar Aswad. Makanya itu ada simbol di situ. Kenapa ada makam Nabi Ibrahim? Kenapa ada Hajar Ismail? Karena itu satu keluarga. Aga batongan na afolengat taidi fole koki Indo Kenapa dicium Hajar Aswad itu? Melo ifakalabi ya sange Indo. Arewakat tak boleh koro, asurat tak boleh koro. Makanya makam Nabi Ibrahim itu, agak ya makam Nabi Ibrahim itu kedudukan. Agak ya sang Ibrahim itu berasal dari kata ib. Ib itu adalah sumber. Rahim artinya kasih sayang. Jadi Ibrahim itu sumber kasih sayang. Makanya Nabi Ibrahim itu dena melo manre na rekode no bima nang itawe manre to. Na foji matulung. Magatosi pala yasang Ismail. Ismail itu tau yang kalinga. Yang didengarkan. Jadi kemana tuh batuan na yaro gagay? Yaro aseng-asengir. Tapi kumelo irunut sejarahnya malampi. Denaratesa. Taro ni ifoncoki manibawa. Haji itu wukuf. Intin na haji aku wukufu Aga na pego tawe koro. Yasang wukuf berhenti. Duduk. Tenang. Tafakkuro. Yaro yasa wukuf. Ko padang Arafah. Para lipahay cede yewe. Tomato aku yang manang. Wad di matoki tu wukufu. Dek tuto menre padang Arafah. Pekogi carana. Yaro ko tofura na masampaja. Totudan na cinampe. Itafakkoroki. Itu adalah intisari daripada wukuf. Agaya sa padang Arafah. Tempat mengenal. Arafah itu bahasa Arab. Artinya mengenal. Dena yulepa hangyale. Tak narikode. Itu dang mamenu mameko untuk pahangyale ta. Magi na biasa tahu denu lepa hangyale na. Tapi apa napasibu yale na ko jama-jaman na. Napasibu iko keluarga na. Napasibu iko falon na. Makanya pasan na tomatuatar riolo de na pamulaw sapa dale halala mo tudak ko jolo mo pesona mo tenang ako tu lego-legoy di teras rumah duduk termenung di situ pahangi jolo aku lengamu tania tu ale elomu melok masapa dale tapi ipakedo mako tania tu wasele resomu mapapole dale tapi ia werem mako resowe sabak mi ya rojolok melo ipahar sehingga engkau waselekna to syukur maka dapat beriana fu Allah taala de gaga waselekna tanya memang idi mengatur magi na tahu biasa stres de gaga pangalli ko pasay sala si ase na sala pak balu racungin anoko racung agaye pak balu pufu masolito ni yalyang pamarenta na curita sila suruh melebiki. Nanya teman-teman melebiki yang kiri masih hari Allah Ta'ala. Makanya pentingnya duduk termenung. Ini pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hadisna.
Maka da engka mato tu tahu denen re Makkah tapi waddi nalolongan ngapalan haji ngangi. Ini hadis yang sangat masyhur. Man sallal gadata nigi tot tetongi sampajas subunna fil jamaah mak berjama. Tumma qa'ada yazkurullah na inapat tuda cinampu mak damper-damper sisi rajanna fu Allah taala hatta tatlu asyams gangkam mumpuna matana soy. Na inapa na tatongang isampajangnya duan rakang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammatin nalolongang ahajingan na sempurna. Sokku haji sokku. Samanna melo maka da nabi tak yaitu ko wokko kiko padang Arafah na to tuda pura masampaja subuh na sabak to ifatawapa iyaro ilala kuati taro inannu isinin na fangkau kenge iparissa sinin na warek kadai maka dawe igaro pura ufadirangati igaro balibolaku wera sibaci igaro silas suraku pura wera mapangewang sampajang agaro makutu kak sedip pegau fakka sibiang agaro deva nang kau pegau yaro inannu ro kau napa itobakan kau pura ni nawanawai makoro itobakan ni itu namanya wukuf. Yisan itu aleta nareko yisan ni aleta yana tu yasang Arafah ya'rifu ma'rifah napahan ni alena. Makanya orang wukuf di padang Arafah. Jadi orang berkumpul di padang Arafah untuk wukuf tanya maka da melok misi runtuk si kampung na. Tanya melok korma cerita lain. Tapi ilorang ngitawe tu da mamako untuk nanu mana ngisinin na fangko kan nanapa na tobake. Ko napahan ni alena napahato ni matupuan na. Ko napahan ni alena si bawapuan na pasti nisang arewakan na. Nisalalang lesu. Makanya beberapa malam yang lalu engkar pengajian wanina kamisi aga upasa koro maka da yarojolo taparissa kira-kira ko napamate ki fu Allah taala baja ti semoga lalangi malala lo kepada masyar boleh ko buru lo kepada masyar apa ye malala mana kipai mulai dari alam arwah alam rahim sekarang di alam syahada yang teraki matuk lo kecalori na ko buru aku ipatoko ni ko buru isa matoga malala lo kepada masyari semoga lalang ya ko dena isang tanannu ni aleta makukwe tafarissa ni aleta magi dena isang karena banyak penutupnya banyak hijabnya banyak yang menghalangi agam yang menghalangi bisa saja pakaian yang kita pakai tidak berkah maka da duiku matawal liang fuliaku matau upake mema duit tak yel lihat tapi waktu na yel liwajwe mapangewaki si bawa pak balu maganya ruanre guru tato fandri tana pasak ko melok ko maliwaju nalomo ko pake mak berjama melomo ko pake mak kasiwang ajak lalu mutawa iya tu wajwe ko makade pak balu 300 sabu wajah ni 300 sabu kota Fujimon nyamuk penyawana pak balu ini pesan magi nasabak yaitu komutawari agagae engka potensinna no lalete ada bele aide naratte modalana haro mate fangalia de to sinaganda doiku padahal makai gaduiku tasana engka no lalete ada bele narekwangka no lalete ada bele lesang imatu yaitu barakana ini terlepas dari halal atau haram barakana ibicari makanya narekomelo ki pakai makasiwiang yaitu agagae kuwading aja na tatawari ya ko de pala naganda duit aja na tali ade bawan ni aja na to si tawa-tawa di naganda duit ko sa gawi mo dalana 100 pa sabu. Dia na ganda duit ko. 50 na sabu. Di na rate mo dalaan. Di na sa narate mo dalaan. Sisa na na dyan madde. Nasa ngalan ni paliala ni. Di na rate mo dalaan na nabaluk mo
Cek di tahu nawaja na sadena ganda duit na sisa na nawaja duit 100 sabu. Sila suruh melebiki dan niat teman-teman melebiki yang kiri masiri pun Allah Ta'ala. Jadi yaro inan nuro. Itu tujuan wukuf itu. Intin hajir. Makanya akan nasa nabita narekomacha no tu dan nanu ima dampe rampe marenggara risi sirajan na pun Allah Ta'ala. Misangnya polengan mu misatoni tu matu arewa kamu. Itu puncak haji. Narekofuran itu baka ngakoro ayana tu nalari tahu lau Musdalifah. Aga sinapego tahu mau ngambil batu 3, melontar jumrah, mapamula jumratul ula, wusta dan akabah, telu, magina telu. Ada beberapa versi dalam ilmu tasawuf. Yaro iblis pak. Wattunna nagoda Nabi Ibrahim alaihi salam. Paya tu ko to bicara haji, de tu nalepe boleh bicara nang akarobangi. Ade ko bicara akarobaki pasti irampe pangulutan Nabi Ibrahim. Jadi telu tu yaro. Yaro wattunna pangulutan Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi menyembeli anaknya, nagerei anaknya. Wattunna nakatulu-tului akoro. Jajaro pengulutan Nabi Ibrahim dena si seminan nipi. Bukan hanya satu kali mimpi. Makoli-koling yero. Berulang kali itu mimpinya. Gangkana maka defarentai. Wattun na napaham melok na pego yero perentai maka datanglah iblis. Aga na sang iblis. Etta namana melau anakmu. Etta namana mutajan napang kawijam magi na melok siko gere. Nabi Ibrahim tidak mampu. Nabi Ibrahim ternyata iblis denul legodai pengulutan Nabi Ibrahim. Sehingga nasabak denul legodai ambona lecek si kuindona. Pengulutan Siti Hajar. Mule-ule na mitay Ibrahim nagiri anakna. De mana mo amparang. Singkat kata, denul legodai pengulutan Siti Hajar letek situ ko pengulutan Nabi Ismail. Jadi mapakoro carana iblis setangnya tu magoda pa. Ya kodenu le goda ki idi biasa tu lecek ko bene. Biasa tu napakaliali kia tu. Jabana mo no masigi pak bani tahu terlambat amma ko. Waddi mo masampaja tahu ko bol. Tapi ilulu mo ya ro bici na ro setange. Sehingga apa yang terjadi? Lolos ni idi lo kemalawe jenne to melo no adenenge gora bene mundri. He jangan dolo mo no masigi onrannya anakmu palo ka manasu. Kenapa? Karena setan itu berpindah kepada istri. Aku desi nulle goda matu istri. Oh anak nama jaluk kurhi. Kenapa? Mapakor batena. Makanya itu melontar jumrah itu sampai 3 kali. Bekatelu. Yenaro nangka isuro tahu 50 batu. Melontar jumrah sampai 3 kali. Tapi carana mak dempe deto na pada koto mak dempe pau. Magi na biasa-biasa mitawe madempo melontar jumrah karena jangan sampai engkau ingin melepaskan hawa nafsumu, ingin melepaskan egomu, tapi engkau menggunakan hawa nafsu dalam melempar. Jadi makro carana apa? Biasa tahu namparang ya anak-anak, hei aja mu tuli macai hawa nafsu tu. Tapi waktu na namparang anak-anak alena macai. Jadi hawa nafsu makam parang. Pasanan reguru tak narekomelo konoko ya nak mu aja lalo munoko isi bawa setange. Aku melo ko calle ajak mu calle si bawa setange. Pegayase. Ketika engkau memarahi anakmu melo ko calle ajak lalo mu calle riwatu macai. Bah resak pai. Ya pasal di nasi pak. De nama sumanga ku de na pulo pas sering. Jangan engkau memukul anakmu di kala waktu marah. Karena ketika engkau memukul di waktu marah, maka engkau memukul bersama dengan setan. Engkau memukul dengan hawa nafsu. Majapuna de na pin rampena yaitu nanai pede tatamba mimat. Magi hawa nafsu ipake mapangaja. Makanya guru taryolo kumacai itu de na noko tap pemade bawam. Tapi paja ni macai angkan itu lisu manoko. Ya komelo kina challa mamekko yolo. Pura bi mamekko napa macalla.
Kenapa? Nak meredakan marah baru memukul. Ia na tutoriolota tu mak baraka mana ko pacalana. Tapi kita gerek mako kue. Anak na pakai balas dendam. Mion na cokin na mandre bale. Anak na muru-muru na cala pasari. Anak na nala balas dendam. Sehingga apa yang terjadi? Kedo coki mati ron anak. Ya pandalong mala gaga ko degata tahu. Kenapa? Nasabak mapakorbateta. Makanya kembali. Lisuki pemeng. Selasur melebiki dan niat teman-teman melebiki yang kiranya maseri Allah Ta'ala, kita kembali segala yang kita lakukan ifancaji wifakasiwiang jadikan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayana tunak kada Allah Ta'ala, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Narek kufuran ni mo pego ya roh haji. Ketika engkau telah melaksanakan haji, maka kembalilah engkau fadhkurullah, mengingat Allah. Mak dampe-rampe ku Allah Ta'ala. Pekogi carana pakitan na napake merenggarang. Segala yang dilihat mereka pahami bahwa ini adalah ciptaan Allah. Parengkalingan na napake merenggarang. Jadi tadam pengakak tanya tu mata tak makita ibu. Tanya tu dah culit tak merengkalinga. Ulangi memang. Tanya tu mata tak makita. Tanya tu dah culit tak merengkalinga. Tegi butin na. Ya roko mabatai anak tak bu agat tak mitai. Agat tak biasa mitai. Mata tak. Agat tak mafadi. Atita, magi tanya matata to da mo faddi. Bapak-bapak, ya roko manan na ibu ikwele pa it gatumakun ray na ile manan na ni. Agata meng kalinge pa. Agata mo faddi. Berarti telinga dan mata ini hanya jendela. Telo-telo ngami matae. Da culewe hanya jendela. Tanya ya romareng kalinga tanya tu ye matae. Makanya seorang anak kecil celengi ko jandelana melihat ke tetangganya. Nagoray anak-anak, we carifa pa bolana bali bolay ma. Maka dia anak na manang ka macarifa na sosoma palupute ko tu masaring asawani. Na sa macarifa to ha. Si sana maka dia mak na tegi mon romita na sang akoro jandelay. Maka dia mak na tanya bolana tawe macarifa na jandelat kacana jandelay macarifa. Lulu igare kacana ya tu si sanda na lulu na sawe mapacin ni. Jadi mega tu tahu tuli nagoray tawe maja ampe na ye pak belengi. Sitongan na wadi jaji tanya tawe maja ampe na. Tapi iyaro kacana jandelana macarepa. Jadi aja na ini le tawe makada maja ampe na ye pak beli ye makalasi. Magi jangan sampai pak kita tak mi maja apa anak kalalebak ki cici tawe. Pak katongaton tu kebiasa pangantara ko bone. Suwe majalah da farakustas. Magi malufu ki kapan nasa silaloku puramandre. Magada ka deto tamabuk pole mangantara nasa aku angoton na mugang katega. Aga na pole TV maja farata na mutudang itu maja to tasading. Nasa yero majalah da usading ustaz pangantara ay pole soppe makalebak mana cici na pada patapi. Kada ka tulle to asare na tanya to idi lo wajah iyaro. Kada ka wereta milo macomo. Pana mo cici na taweta sareto. Selesai melebiki. Dan niat teman-teman melebiki yang kira maseri pun Allah Ta'ala. Makanya jadikan segala sesuatu setiap detik itu sebagai ibadah. Nawanawata. Angan-angan. Tapi kiriki lori madecengi. Tajagai ro pikirangir. Fakitata. Ajak na nayita ko na cace pong Allah Ta'ala. Kenapa? Karena pada hakikatnya diri kita ini hanyalah jasad. Tapi angka tu ati cedde, angka nyawa cedde na terwaki pong Allah Ta'ala. Kita ini hanya disibukkan oleh jasad. Degagat TV malasa uluewe pak sangadina watakale. Metauki malufu. Itu hanya persoalan watakale. Itu persoalan tubuh. Metauki makura waramparata itu persoalan jasad, penglihatan kasat mata.
Melok ki malopo bolata na pusingi ki magay. Padahal yaro bolay melok isalay na rikotomati. Sibuk ki mongkoso ki watakale waju masoli. Padahal watakale tak melok buruk mancaji tanah. Makanya kita ini tertipu. Jadi pekogi pale. Pernahkah kita berpikir maka da yaro nyawaku ang kamo kasih ganang kananre. Biasa sila lota pura manre magi na tuli masussa fenadinge. Ternyata ada ruh. Yaro atin na masussa. Ya kuati masussa pak pada salama. Sandala jafanda mi tadeng sama naulawa makilo tadeng. Biasa namo mi mokoy iking ko namo talulala bali bolana mengkalinga gora namo aga haye. Magi na saba atin na macipi. Magi na macipi atin na. Karena kita disibukkan oleh urusan dunia. Urusan sinilino mi. Sila suruh malabiki. Nanyata mata malabiki yang kewi harja maseri fong Allah Ta'ala. Makanya tenggarangi ari wakata. Bagaimana seandainya Allah mematikan kita. Magi ko nalaki fong Allah Ta'ala baja. Magi ko na pamate ki fong Allah Ta'ala baja. Dituga imasiri. Maka dan kamu pawewa si baci, ang kamu pawewa si bombe. Dega imasiri, maka dan kamu pa sampajaku tuli utat tangu salay. Dega imasiri, maka dan kamu pa puasa ramalaku dena pura wajah. Makanya, ya rumalada ipikiriki. Karena pada hakikatnya kita ini semua hidup dalam ketidakjelasan. Tuwo kirianu taman nasay. Jadi ro atungat tamaku, kudega aga manas apa? Baja belum tentu. Aga nasa fong Allah Ta'ala kukurangi. Wa mata dari nafsum madha taksibu gada. Dega aga to misangi makada aga to melok kajajia baja. Pura ni na rencana. Pura ni na kali-kali lo masasa baja. Sisan na bosi lopoy. De na jaji masasa. De na jaji mangasok. Dega aga misangi baja. Terkadang kita tertipu. Wa ammal hayatud dunya la'ibun walahun. Tidaklah dunia ini kecuali senda gurau dan tipuan. Napasikole anak-anakku Makassar. Napakulia matandri. Aku selesai anakku makulia makasiro jama-jamanna. Ya mulai supaya menganggur pak. Napak boting anakna. Aku furani upah boting anakku nabatatau manyaman ronyawaku pak lepek nak. Pura napak boting anakna lena si pengonrang ngepung. Ya mo artinya tidak ada kebahagiaan dari kulinomu yang rampe. Pasti engkau susah capak nah. Makanya pesanan reguru tafat tasawufu ajak muah tamalad masarah narikona tuju ki pacoba susah ini nawa. Nasabak de tu gaga capak na yatu pacoba sangadina papenyamu. Ajak to tamalad mariuh merenuh narikona tuju ki papenyamu. Nasabak de tu gaga capak na yatu papenyamu sangadina pacoba. Musti si sele yatu pacoba papenyamu de gaga to icoba materu-teru. De tu gaga to manyama materu-teru musti si sele yer. Makanya urusan dunia pak tidak ada yang kekal. Melok mana rewa riam yang mengena. Makanya kita ini hidup dalam ketidakjelasan. Sedim itu manasa rilalana atau tungata. Agayro amatengang. Yemir manasa. Orang yang cerdas, orang yang pintar to macai napas sadai alena ri anu manasa. Sementara siaga egana tahu napasibu i alena ri anu tam manasa. Taparatikan igere sibuk ki mapalong ngasawani bela tentu tu rasa kawaselin. Makanya jangan terlalu berangan-angan di hari esok. Barang siapa yang berangan-angan di hari esok menjadi tanda tidak sempurna ibadahnya. Nigi tau malampe nawana-wana pasti dia nasuku pak kasibian na itu. Yana tu biasa na sampaja tau dia pernah beresalang alena lupa ni. Magi nawana-wana palupa. Biasa dia pernah tama masigi na nawana-way memang ni lolesu, mangolo-yolo memang ni sandalan. Ma beresalan na pa imalutu na to. Kenapa? Itu angan-angan. Jadi hati-hati dengan angan-angan. Ya sengyangan angan pak nawa-nawa biasa kalau ki mabangu bola napi ikay pondasin na bola tapalo kaki mite koro sisan na natunoy pelo na tapate fulat tu lantai 2 mapako matu modele na kamaraman di na mapako tehele na ye sisan na chapu pelo na
Napi na talinga, dia naganda kasih na tukang. Itu angan-angan. Biasa guru tamala contoh ya sange nawa-nawa. Ako angka anak darah lalo sa deta. Masulara celak maka pute pupan. Yako lalo ikoropa, dia pengaman caji masalah. Yako labo ikoro. Tapi ya persoalan na yako madek ni deni gaga yaro taun na. Deni gaga taun na kamu pi gambara na sulara celai. Yan na to ya sange nawa-nawa. Makanya aga na nasangan regurut Abdullah Maratang. Sila suranan regurut Yunus Maratang. Bawan na yatu fakitay na. Yatu capa na fakitay bahaya. Pak ko capa na fakita mo melok mo turusi. Madari tu daki ko sidrap. Namulat tu Jakarta na rat ito. Asan namin yung kalinga de sirat na sari tapat cholo mana bantu na lalena. Yatu bahaya na yung nawa-nawa. Makanya jangan berangan-angan panjang. Karena orang yang berangan-angan panjang tidak akan pernah sempurna ibadahnya. Sila suruh melebiki dan ya teman-teman melebiki yang kiri masih rupung Allah Ta'ala. Sebagai kesimpulan melok kapasak ki makada. Yewe lino pak. De tu nak bunga-bunga makada onruat cinampe. Umur kita tu matandre ko yulle 100 tahun. Matandre lade niro ko yulle toy. 100 tahun. Sementara orang di alam kubur sekarang ini angka nak korodo 500 tahun. Bahkan ada yang 1000 tahun. Persoalannya kemudian ganda muaga amala ta ifake 100 tahun untuk tua kokok buru 500 tahun. Ganda muaga. Aga wadi pak ganda Eropa pamasena pung Allah Ta'ala. Peko ge yulle lolongan i pamasena pung Allah Ta'ala. Pego ih anu na furio pung Allah Ta'ala. Puadai anu na furio pung Allah Ta'ala. Makita ki marengkalinga ki anu na furio pung Allah Ta'ala. Yemi tu matu wadi manca jilala pamas. Idi to na makurang amalata. Idi to na makura pakasiwiata. Napa idi si kedo salah. Umur pede lo aso pede kurang ipa. Siaga nito egana to na pamate pung Allah Ta'ala. Defa na patalinga ki ero. Kampungnya makokwe makadewe to matuat tariolo angka tu matu nang kasewawat tu na yatu kampungnya to machuama ni mega isapani to matua de nagaga to matua to machuama ni mega aga ya sat to machua umuru na bawa mega mafute gamme na makaripu canggoreng olina kota tongi mapicca ni utuna alena itajengi mapangaja alena mo paduangi ananai mapasaja latu mengaribi. To macobawan mi. Aga nasa tamatata. Narekota kapo matu ya tu watwewe. Angka tu matu nang kawet sewa watu. Nak bola sepu to kasiasi. Nak ke arung to amangi. Tega na natuju pak. Ita gare mako koko yita riolo to matuan na tawewe. Galun na jama mi kasi degaga galun na lena. Tapi ternyata mak bola galo mana te makokoy. Nak ke arung to amangi. Asalan kamu doi na tawe manca jifuan ni pak. Jadi koloki ifuannya yang kato duita. Mega arung. Ipatuda mondri arungnya magi. Degaga duina. Orang sekarang melihat materi. Aku takap pun ya watu-watuewe. Tofandrita tadana ni tacek di-cedi. Dia nagaga tofandrita. Pacarama mani mega. Pacaramay mahakayega tu makukoy. Madari napi tamu sanabia macarama ni tamu alia macarama ni makayega facarama tapi to pandrita de nagaga fakka pala akuram makayega matungke bola ya tu fakka pala akurange tapi pahange ya sange fiki ibila jari jadi mega tau tamu apala akuran na morokon na jenne de tu nisang jadi tadampeng kamaraja. Kita ini sudah berada di akhir zaman. Kotannya pada idi si parenggarang ini gana. Nam magi-magi aparenggarata rilalan na yewe onronge manca jilala barakai nalete pamasena pong Allah Ta'ala. Hadanallahu wa yakum jama'in. Billahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.